tinini simi bisisni chesni swkang 1947 bishini 22 July salmariwo tabogni Bharat hakotor National Flag Constituent Assembly wo borom manmani Bharat hakotor ni poila National Flag Instruction angmani 1883 bishiwo azarawo flag tongmani kufor square ni flag avone kasara kazak shal tongmani bini mangfile avone bishini chithamne ulo 1905 bisini 7 August salmariwo samitini asokfang barrister Pramod Nath Mishra poila National Flag tisaka a flag ni rong tongmani sakawa kachak kacharo kormatai tolawa kakra avone ulo 1909 bishiwa Swami Vivekananda Eurasia Vigina Nivedita kaisa flag abo offer mane a flag tongmani kachak 1919 bishiwa marathane adong Balgangada Tilokte ene Beshantoni Naikol Mungo Kaisa Katal Flex Namzaka Abone Ulo 1922 Bishua Bizoyawa Congress Committee ne Achuk Lai Mungo Gandhi's in 5 months of Paimani Wote Kaisa National Flag offered Zaka Abone Ulo 1931 Bishine to April Congress Committee ne Khoroksini Ozamani Bukhakti Kaisa Katal Flag Committee Khatolai Zaka A flag ni Shakawa Komala Kazaro Koforte Tolawo Kakra They flag ni Kazaro Tongo Chokro 1947 Bishini 22 July Bharatni Bodal Bharatiya Jatiya Congress Atiranga flag nono Bharatni National Flag hanrai chongkhori rekha avono angkha chini Bharat hakotor ni National Flag ni laibuma avono borom roboina jongphai tongnai shalni bagai boskango thangoi tongo Bureau Report Kokhara